Thutha wa kuhungura matura matiganite kaunti-ini ya Kericho, mbutu ya NASA igomanire kiharo-ini kia Moi Gardens tauni-ini ya Kericho. Itongoretio ni Raila Odinga, NASA yauga ati ni iharirie kuhonokia bururi kumana na mathina maria NASA irauga ati ni mamacoketie bururi na thutha. Tubadilishe mtindo. Kama tulikuwa tunaelekea kulia, tubadilishe kushoto. Sawa? Ili tuweze kuleta mfumo ya kuharakisha maendeleo katika taifa letu. Na kwamba hata sisi tunataka maendeleo. Kwa muda mrefu sana maendeleo imetoweka hapa sehemu zetu. Na tunadanganywa na marafiki zetu. Kila moja tukiweka kiti anatudanganya. Na leo tumesema hiyo imetosha. Ningi maugite ati kihitahitano kia mwaka uyu ni gatagati ka Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, no NASA ikauga ati ina witikio niyo ikaiyukia uhotani. Tunataka tuwashinde round 1. Tunashinda hawa round 1. Tunaona round 1 pa. Tunameyo. Kahindino kau ni mamenereirie utongoria wa kiama kia Jubilee, makiuga ati Jubilee ndehingitie ciiraniro iria yereire a Kenya kampeini-ini cia mwaka wa 2013. The biggest tragedy in this country is the Jubilee government that has ruined the country for 4 years. A country that was on a trajectory of development under Raila and Kibaki is now on its knees. Unanunua material ya Uchina. Alafu unakuja unaajiri mabusi wa Uchina. Alafu unaleta driver wa hiyo train kutoka China. Na kuna vijana wa Kenya milioni 12 ambao hawana kazi. Wewe uko namna gani wewe? Makirekereria icera ria thikũ igĩrĩ kaunti-inĩ igĩrĩ cia gĩcigo gĩkĩ kĩa Rift Valley, mbũtũ ya ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro NASA itongoretio nĩ Raila Odinga ĩtĩtithĩtie atĩ yo nĩyo ĩna kĩhonia anga mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra bũrũri na kũria mũingĩ wa mwena ũyũ ũkĩyumĩria kwa ũingĩ kũmaikĩria kura mũthenya wa gĩthurano. Maina wa Wairĩki, Inooro TV, Kericho.